Ngasigi maruaba pauja helicopter service kidamak civil aviation lupa crore kungamanga kaithokle atuba matamda Manipura flying doctor leragani haina governor Dr. Nazma Hepla na phongdokre IMC gi gari auction tawbuda aram tawi haba wafam thigalagani maral leba yarom nabadi sabsab action loguni haina mahut minister TS Syam Kumar na phongdokre amasung Class 6 tabliba mahiroi ama ozana phubada sokpani haiduna Guwahati da leba hospital amada laikan nakre haidi Kurumzari ISB ki paw miyeng tabiri bapuna magpu taram oksari hauzik mayam puna magta maruba paw sandong na pizari Helicopter service kidamak Ministry of Civil Aviation na lupa crore kungamanga kaithokle athuba matamda Manipura flying doctor leragani haina governor Dr. Nazma Hepla na phongdokre ngasi Japanese hospital Manipur na sinuna Jennings ki conference holda pangthokpa hospital asigi staff singda manamatum pibegi tharomda governor na wafamasi phongdokhibani ngasi ki tharomadu da Jennings ki director Dr. TS Bimo Jennings ki superintendent Ais Ranbir Japanese hospital Manipur ki president TM Rajan Ayangba All India Dalit Seva Association ki national secretary Yumna Mahendra Kumar Saruk Yaki Governor Nazma Heptula na singgi manung hanjin ba mafam singgi ana layengi phibam phagat hanaba government akan mathabak lokatli maru oina lambi thong amadi ana layengi khudong sadaba mafam singgi damakta doctor amadi khusukulai sing yauraba helicopter service asi phangan gadabani khudong saba asi phangan bagi damak mahak na Manipur gi governor hek oibaga prime minister amasu union civil aviation ministry da taksin duna lakhibani haiki the northeastern council I mentioned and emphasized on this issue. And yesterday, I was talking to the Minister of Civil Aviation, and he told me they have allocated 25 crores to get the helicopter service, and very soon we will be having a flying doctor with the necessary equipment to go from district to district, from village to village in the hill area to take care of the health of the people. IMC gi gari auction tawbada arama tawi haiba wafam thigalagani masida mara leba yarom labadi sab action logani haina mahul minister TS Syam Kumar na phongdokrai ngasi quarter da pangthokpa paw gi mifam amada makhata na isuasi handak chathakeba house su pukalaktuna khanakrabani maduda official singna pirak report ke matung ina pakhum pikrai maduda arama yarom labadi action logan haiba wafam su house thamkrabani Investigation of sea sayola magi manungda luisinduna arama torom labadi chapsaba thabak lokhat kani amaramda thangmai ban kendegi ward ani yauna IMC ward kungatre ke manungda selan sinakre haba wafam asisu yengsinaba mahut ki special secretary singna lusingba kamu amasyamna thigat lagani masidasu aran ahui yarom labadi chapsaba thabak lokhat kani Government asina senda thumda leitawa manung mapan phauna ubalenga kama leigani haibadu ngana chatpaga loina arama tobu sing kankhatpagi wafam leiroi haiki IMC की कंटेम बेकल से ऑक्शन तो बकांदा कोई लाना तो मैं ना है नान अगस्त हाउस जो मधु क्लियर तो है यानी इस द एंगोन द पिरेइबा आंसर सिंग मरक तुदा मधु पिरेइबा रिस्पांसिबिलिटी कोई ऑफिसर सिंग दो मधु अरान में योर मगदी आई मधु ले मथारे आएंगे थोंगे मधु आई चेक लोगन that also will take about 1 week ngarang thang zo re ngasi no mai sing we I will to start to investigate all that things. I koi thilan ba hawra ne mamang da koi watho we hari ba koi ki keno ki do thamai ba wana ba chi ki zo pesa sing do 12 13 14 15 16 ki koi ki mamang ki le ba ko mengi matam le tuna yam asang matam mama sahi do koi ki asang matam mo bena madu khudak te ko intara chai ta lo bi ade dokta koi chala ki bi ade madu kidak matam kidak sang ye do madu mai so me dram ki Manipur we tungan ba electronic media ki through the Manipur Praja Miyam da especially Imphal Municipal Council ki kon ba jaga sing lai Praja Miyam da
appeal to you the Aramata Bukutimaka and Bugomensina, a Sari Sataki, Kakankaloi. Class 6 Tamliba Mahirui Ama Ozana Pubu the Sokpani Haiduna, Gohati the Labor Hospital Ama the like and Nakre Haidi. Thodoga Sing around Tilpung Ama Makairum, Taba Matam, the Iribunga Labor DSAC Academy Center, the Tokibani Haidi. Solaba Mahirui Adu Kairo Makting Awang the Guinea, Mahako Pui Haribo Oza Aduna, Gongba Nande Bomlekai the Guinea Haidi. Thodokugi Matanga, Solaba Mahirui Adugi Mamana, Amana, Paumi Sing the Powdum Cray. Wam Ganga, Saranity and Adam Haibuga, Nang Natarikan, Wallokan, Tazil, Makota, Tar, Zaziga, a guitar and Avasi Pamdarem, Lebon Badage, Lebon de Pamdra, Masedum Pamdagre, Avasi Charsi, Natanga Medical Talkre, Tokamatum, Charsi Dolanda, Lep Lema, Dolanda Kakremasi, and Koisi, Aisi Sarpangada, complaint of the Charsi Lemdre, Sablem the Kanda. Aiga Imanabungo Sapana, the Charlem, Isogjunusta, Hare, Sogunus, Antela and Hare, Eduga, Abaskala, Eduga, Isogjunuska, Sarpong, Isogjunuska Sarpong, the Ganga, Abasi Putokre, Gulibja, Putokre, Eduga, Gulibja, Eduga, Isogjunusi Sacrament, Eduga, Moji, Coina, Doctor, the Pukne later. Tawdok Sigi Matang the same Kiba ZS Sigi Mui Amana Fongdorokoda, Sarkana Hidamasigi Matang that Miyang Sangbi Haiki. Men's High Takun Wakasari Anna Bagi Piumsi Pataba, Masuma Atopa Sata Sing the Susuma Tabak Satarpayaba, Maramka, Labadagi, School Principal, Masum Puram Liba, Zasing Mataka Gamena, Kanba, Extra Local PU, or do local Pidavatagadi, Matam Pupu, School sitting Janjaragani Aduga, from Libo Zasisu. Manipuri Topa School Amadama was Zawina to Vidava, Gamenama Timbatambi, you have a senior Pamas. Tawong Adubu MSF Amadi Pangali Student Organization condemned Tokre, Nasi MSF office the Pangtopa Pamusing Unabada, MSF President Muktang Ngamba Amadi PSOG President Muhammad Azizur Rahmana, Tawdok Adubu Nuaitaba Fongdora. Plastic that Tamjari Banga, Sibu, Satina Ozana, meaning she later Amadi, Akogi MSF Amadi PS, one Chan Jariba, Akogi, like Nitina Tamsi have academic campaign, Asibu, Kongang Narga, moral education, Amadi, Sibu, Satragi Huk, Amadi, Tawadaba, Ozagi, Niomniti, Wamusana, Oi Satrabu, so Tamtina Pubase, Makokta Amadi Makut Masada Puduna, Tamtina. Pugi Guati the lying of Puki unconscious the labor say MSF Amadi Pesona Yam Ganna condemned to it. High school Asida, Lady facility Amadi Sanariban Unity, Sing Adusu, Marile Napa, Department Sing Atu Matam the Yang Sinduna, School Asigi Matakta, Subsaba Excel Lokapinabasu, MSF Amadi Pesona, Akan Bamonda, Government make the taxins of Goloina, Government Saitagi, Kontang, Asumbu Kontang, Lokalak Taragadi, MSF. Amasung PSona akan memungda lebak miam amadi satra kunaiga kusam naraga akal akan berkunjung cengsin nabagi damat tasim sadna laire habisim punjuk saya. Handa Gari da Angang Singda Pijana Bapolam Singda Karami Yormagi Wafam Social Welfare Department ticket pa Hokre. Director Jacinta Lazarus no official single sport inquiry to Hokre. Sangyang Tamunaba Sanaba Pekes Sing Infal West Food Safety Department Thakre. Report Lakriba Faba Gari da Jinsak Singasi Yantokpa Lepigani Haide. Mananu Midampuni Palom Taba Aduwaida, Lorembam Gram Pansaki Pradhan, Yambem Siamogi, Lorema Mayaleka, the Levy Yumda, Bom Pokai Cray, Todok Aduda, Aso Apandia Hogre, Adumapu, Kar Amaga, Tector Amaga Akayatoi Karadi Toki, Bom Pokai Kiba Aduda, Gari, Tampamgi Yumtaki, Saruk Sing Pakai Ki, Evang Manundagi Pangba Pauda, Kanagumbagi Selgi Dimana Singba Toropa, Aki Akang Pidapagit Hogdok Amata Laiti Hade. Pradhan Samogi Yumayada, Bom Pokai Halamat Hogdok, Yaning the Pongdok Tunangasi, Laikai Miyamna, Arong Ningto, Sangle Lampakta, Miyamna Wakani from Tata Cray. Indo-Japan Friendship Association Manipur Sinduna Humdan Toy Suba Hiroshima Nomit Manipur Press Club Ta Pangthokre Tharum Maduda IMC Ge Mayor L Lokesor Manipur University Ge Vice Chancellor Oramba Professor Hizam Tombi Association Ge President P. H. Nandakumar Sarma Live Member Manau Bisaruk Yaki Hiroshima Da Atom Bomb Thada Duna Miwekya Sien Kiba Kaya Ama Sona Hen Kiba Thaudok Adubo Ning Sing Duna Minute Ani Leptuna Awapa Pongdoki
Laipak asigi sinmi singi pangmam thokpa hak sing panganaba tha asigi nipan da New Delhi da pangthokadaba Central Trade Union gi National Convention da Coordination of Trade Union Manipur ge Chairman L Sotin Kumar lu singba miwai kunna saruk yadugadori Irabot Baban da pangthokpa pawgi mifam amada Union asigi Chairman Sotin Kumar na Manipur gi sinmi singi tanduna lagdaba tha amada kusuma lising traganipan panghanba job card paiba singa numit chamani gi thabak piba sanja thumda tingba labor law yauna dabi Convention asida pukhat kani convention asina lorokpa warep sing state asida su thabak oina pangthok na bataksin gani haiki maru oina koi corruption gi mayokta the public distribution system long ta padaba koi labor law yamni thina chana nabagi aduga koi sinmi singda koi social security na yamni thina konchina bagi opum ke ama aduga kai maru oiba demand sing marakta koi kai pikba thai kusungana se minimum wage is in punishing Daraga Nipan, or Hindabagi, Sumaya Maru, with demanding and the Rena, Simi Punamana, Matam the punishing, of whom the Gi, Tagana, with pencil, Pina Magi, Rabin Simukasing Shio. Adu Irona, Sumba, National Convention, Ado, Maduna Tarapa, demanding Madu Yamintina, Okalaga, when a Sato Madudi. Lagi National Convention Simatum Tarpada, Baro Simatuna, a job general strike from Amagi Warip or the Hivagi, Wakal Tami. Imphal East Commandona drug Yonda Mui Ani Kongo Bazadigi Fari Hari Police Department KPR Gaserol Amana Fagalab Singh Adudi MD Liakat Ali Sahi Kuntra Yaripok Tulihal Awang Lekai Amadi MD Aman Sahi Kuntra Manga Hata the Guinea. International market lupa lak kungani thoram oigadaba heroin number 4 amadi lupa lak amaromgi oigadaba W white tablet Imphal West narcotic cell gi OC ke ranjina lusing makambu amana kai samthong morang ningtho lerak masindagi mioi amadi fare hari faraba mioi adudi kaksing kunau makhalekai degi pukhambam Rozit chahi kungomdoi apokpa nabakisor kawi hari fagalaba polam singadu ain gi oiba thabak lokhat anaba magistrate ki mamangda sil tauki OC Ranjina Pongdoropada, Naha Simbu Mangan Bayaba Nisagi Polam Sing Pagat Pigitabak Asida Prazamiam Namating Pangbiyo Haiki. The mood gave Saya and the number 4 on the WYG, you never retire with the Aqua Moment and Lumina Lai, Mr. Adukuna, and I did 2 minutes of Kanda as you could power them with 200 WY, what is yours? Adura, number 4, 22 grams Faba, Adura, Masigi Bilu can get. The 1,500 per gram here. Intention market the gram of the 1 lakh and 22 lakhs. WY per piece the intention market of 500 rupees. Swas Bharat Mission Makada District Water and Sanitation Committee Sursanpur Sindana Sursanpur Town Gimapam Singdalu Nana Lainabig Drive Sachakre. DC SP CEO Amasung DF on Lusingana Mapam Marida, Belas authorities Singakosam Naduna Lamtu Senki, DC Samlal Punyana, local Diba Kontang of Simiam, the Aquabigi Mapam Sing Lu Nana, Lehan Bahabusi, Apunbigi, Dive Habidu Kanganaba Pang Pupani Haiki. MSU Kaksing District Committee na Handak Board Amadi Council na Loba exam da Kaksing District ki Oinamako Matang Taraklaba Maheru Singh Medical Entrance na Mai Paklaba Maheru Singh Damana Matumpid na Puning Tawat Kre Kaksing Sumak Laikai Community Hall da Pangtok Kiba Thoram Aduda MLA Y Surchandra Kaksing Municipal Council ki Chairperson Morangtam Inak Kunbi Councillor N Sanjit Kumar SDPO Kaksing TS Desolzit MSU Headquarters ki President Manjit Sarang Chemsar Jaki Digital India की Digital Literacy Program में सरुक अमर ओइना ग्राम पंचायत सिंगी मनुंग दलेबा सही तरह का मरी दगी हुम्फू फावगी मियोई खुदिमा कंप्यूटर की ज्ञान लेहना व पांडम में सरुक अमर ओइना संगसिलकपा कॉमन सर्विस सेंटर सिंगी खुथांग दलेबना कंप्यूटर तंबीबगे ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi ट्रोंगलावी अवांग कॉमन सर्विस सेंटर द पांगथोक्रे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सरस्ता अभियान की प्रोग्राम अदु डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी बिस्नुपुर के मोरंग CD ब्लॉक की मैनेजर ओइना लेरिबा परसेंट ओइना न हगदोखी मियो सामा मणिपुर रजिस्ट्रार टोक्रे रेल एरिया के मियो लाख अमा हेनबदा कंप्यूटर हायनबा पांडम थमली हाइकी की मनुंग दलाई बाय युम अमा की मी एलिस अमामदी डिजिटल लिटरेट वयन गदमनी मसी की ड्यूरेशन ना पुंग दरा मिनिमम आवर था अमदल
Tha amarom ising thumjin badagi laifam laitaduna moirang kumam lekai the relief camp te leidiba mioi singidamakta Advanced Hospital and Research Institute na Moirang Municipal Council Ward number 3 ge councillor M Ibm Saga kusan maduna le malai mi camp ama pangthokre camp ajuda Dr Nipa na mioi samri rom dalai magalodena hidak langthak sing sufangan ke Thadok Student Association General Headquarter amasung Manipur University Tribal Student Union apuna sinduna Manipur University da reservation gi matang da workshop ama hotel nimala da pangthokre workshop aduda tongan ba tribal maheroi body sing amadi college student union gi miu sing sarup yakhi Handak si minister na assembly da yellow mu sing amadi tungi mirol gi damak tham ki wafam adu thabak ta on thok tuna assembly constituency nipa da yellow mu sing reserve thamba adu electoral roll da yawriba nan manipuri sing da piriba biham thok ta ba voting right kakpa haiba ks en taliba dawi ani asi thabak ta on thok piyo haina all manipur student garden organization ge secretary sumatin appeal tawrakle housing pawgi manaktan aten break ama lominasi Jerome Hotel, Palace and Resort, First Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Bazaar, India, near Nepali Mandir. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudongchaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Helping Hand Finance Service Pauna Bazaar amasung branch singda apikpa sendoida group loan pizari lobiyu. Loinana hausare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho. Phone number 0385205178 or 8974877505. Ngasidi suara jingge. 그리는 건 도대체 무슨 그리 용서 시디 요시가 있네 마치기 요시디 따따 디스코니네 아두디 산하기 못 양는 신비 안 돼. Upon a fitness center na Sinjaba Manipuri prize quality chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok charagan competition na si tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyoi singna masagi normal weight ta thamduna chungfiral chaba henba changdam naban tha ahum gi manungda hakchang su phawba aduga 1 lakh prize su phawba upon a fitness center for better health society Mayapuna putaram na oksari makataba pausing pizari Bobol Technical and Skill Development Private Limited Uripo Yambem Lekaina Kuivan Skill Empowerment Private Limited Kolkata Amadi National Skill Development Corporation ga kusan naduna naha singa thabak pina bagi pandam da hamna face ke training pangkraba kaksing circle ge trainee amadi halaman sing oba mifam ama kaksing paji lekai de laiba BTSD ge office branch ta pangthokre Bobol Technical Empowerment Skill Development Private Limited ki chairman Navasandra makal amati ge fee law daba training osida halaman singna masa simu yapun juna masana masabu senthok leina bohona bio haiki Manipuri manuda ngasi atom punakta sigumba kapsingdagi hawgeba angangsingna skill development tambasina ekoi ahanba oirabane Young Voluntary Organization Wangkai Namaipak Maternity and Child Hospital kusan nadna lemna layamagi kem Wangkai Puzalam Park to Pangthokre District Health Society Thawal Amadi Public Health Center Nongpok Sengmai Sinuna Hizam Kuno da Pangthokre kem adu da miyo sanirom da layeng guna hel angsak sing sulem na PK Trained Nurses Association of India Manipur Branch Samadi Voluntary Organization of Women Manipur na Indira Memorial Club amasung Laisang Tem Young Sporting Club Association of Kusamaduna Lemna Layamgi Kem Ama Thawal District Laisang Tem da Laiba TMK English School of Pangthoki Kem adu da miyo sahum lom layamaga loina na hidal angsak sing su fangan ki Royal Voluntary Services Wangbol na District Hospital Thawal ga kusam naduna iramdam sanglen ningol amadi Wangbol gi akoiba da laiba home gi angang singi lem layamgi kem ama Royal Voluntary Services Wangbol gi complex of Pangthokre
Friendship and Development Organization Jennings Blood Bank kusan matuna tara maridak suba blood donation scheme ama Jennings Blood Bank ta pangthokre. National Food Security Act makha da wangwai kendri gi manung sanba samuro naurem sapro gi area da siang phangdre haina PDS committee wangwai esina phongdolakle. Committee asigi youth and veteran in a promise sinda maile na authority the hiram asigi mata na wakal abasu tabidre lair ba miyam ge sakthung atuba matam da phangan bina ba government ke poning sing sille. Aku ki sakthung PBU haina local MLA da sa luba matam da local MLA masamang na hai aku ki sakthung di naharo na lokre no ki sakthung di naharo na lokra bani na hai aku ki sakthung ji lamdam asigi imale ba bu seba tawiri ba isene na sing na koi sakthung ji lawi na traga lawdi ha ba ji numi khumni phawgi matung da aku ki wangoi praja PDS committee da atuba matam da khangan birao aduga loina na amarom da Khabarda TV da aku ki sing phangde sing PBU haina idat na haile ba wafam asida wala aku ki wangoi kendra ki MLA na aku ki sang sing phangju phangdab da phangi sing magi kendra de sing pi double ite loina pi na haile ba wafam je atai praja atai kendra mayang gi mamang da ne aku wangoi kendra ki oina di yam ikai ngai gi wafam ni Manipur board amadi CBS in a lower class 10 amadi class 12 ki parikha da mark wang na phanglakpa mahiru sing ok ki thoram ama salam community hall pang thokre thoram adu da speaker Y Kemsan planning board ke deputy chairman S Rajan jila parishad member L Sana Hanbi amadi pradhan Sana Santosh na maru ba mil sing on sarup yakhi speaker Kemsan na ano balai lengak asina policy program kaya paikatuna swathan leiriba phibam kaya phagana ba honari haiki Paul sing tapna ngasi milona phangwi wale sini thamdeni ngise adu ngasi di anu sasana mulai numit kunthani numit nipuni ban toram badu ching tam nu sinaba hore aduna education system si jo koi ta mansi ai ngamada saba ya da maina koi sei mani ma education si sarkar punna sarkar gi loisang sing se sembu pangam da su tapna sembu ka da apaba sarkar school mayam amsu welkani hai MLA S Rajana quality education purakna ba hona bada sarkar ke school se hingat hanba mathau tai haiki government school ngasi manipur ki praja puna ma gaziar puna ma thajar akriba chhatra puding ma government school da larik tamningriba karigino masi ke asoi bisi kai noi si ekoi government na naina ba yam darkar hoy si education sidare si karigino mamangi congress government Sehitra Mahaleta Manipur da Sasan Toramba Congress government ki matandani Manipur da economic blockade toriba Singta mani ki marta khelaba thamaiba asi government school ki chhatra singna ngasi chhatra lecture ba government school sidariba Sehitra Mahagi mamangi Congress government ki policy soibadagi ngasi soirei ne adu ngasi di tamna anoba BJP na rusingba sini bire na rusingba sarkar asina tamna suktorana bauji honari eba education mantri juna hane yang thawai yang nasali yengi adu school da chhatra leram da school dagi ayen bo da ro ga to ka transfer to na policy di nate mato gramai to na school je soidari no je koi masi ab zakar hoy Trinity Public School Mongsanga gi annual school day ge thoram ngasi school asigi complex ta pangthokre Handak sahi class 10 nge parikha da mai paglaba mahiru singda mana matum pidni ikai komnabu utki thoramadu da consumer affairs food and public distribution minister Karam Syam amzuge president Wangkemsa Samjai Dr Lenin traffic control wing SP Khosnam Sada Devi namaru bamiyo singona saruk yakhe school asigi thodok hendokpa magunbu amzuge president Wangkemsa Samjai na thagat pa phungdokhe Minister Karam Syam na mahiru singbu apabalan bita purakna ba makoi ge wakalon khangdokpa mathok tai haikhe journalism politician any profession that you with sacrifice Class 10 amasung class 12 ki parikha mark wang na phanglakpa Kwakathel lamdong lekai da leiba mahiru sina mana mathum pibagi thoram ama lekai asida pangthokre thoram adu da mahiru sinda saruk yakiba sina mana mathum pidana polling thagotki DM College Science ki humpumatu suba mapok kumon thoram amadi gold medal yenthopagi thoram ama ngasi college asige central hoda pangthokre
Tongan Tonganba Department Singh subject topper Kungnipan the gold medal Yanchokre, Thoram Aduda College Asigi Hanagi Principal Dr. D.S. Sarma, DM College Alumni Association Vice President M. Ibohal Abadi College Asigi Principal Dr. P. Ranbina, Maruba Musing on a Sarup Yaki. Women Action for Development One Sinuna Criminal Delivery System Hybasida Nomagi Over Consultant Program Ama Classic Hotel Lapang Chokre Tauramaduda Senior Advocate Kaidem Manina Moderator Oiki Tongan Tongan Lam the Kang Hedabami Singa Sarup Yaki Tauramaduga Mari Lenana Ward Secretary Sobita Mangsata Bamna Pongdorapada Nupi Anganga Tokliba Crime Amadi Mob Justice Matokaramna Tokibano Amadi Hanta Hangadagi Hybasigi Matang the Taramosi Pangchopani Haiki. Judiciary ki side degi law enforcing agencies aduga medical ki investigation tarpo kanda medical ki forensic expert ki amaru oiba portula investigation se fazan tawrokoda aduna sigumba laiba then prosecution ki role judiciary ki role law enforcing ki role hariba mayam singa se koi praja mayam sing sida khangal baga loina na praja sing ki so koi ki am chawo dait lay justice delivered chi kanoda victim sings da yam speedy oiba justice pirak pa aduga victim sing ase justice phangan base si phangna bohona da akoi mi pung khudi maki daita lei hai base akoi na expert sing de gi khangmin na baga loina na akoi na field da akoi thabak si phajana haurak pa yana na bagi mo kan maram si da koi tawjam ni wi Home Guard Namakoi Davi Singh Pigadavani Haina Sara Henbagi Kongjang Sangsilakpa Adu Tare Suba Bills Kesara Helaba Mu Singh Masage Pigam Soksilakpadigi Police na Fazin Kre Nupi Yaw Nami Manga Makata na Kongjang Sangsin Bahokre Hata Kangse Bunga Satariba Imphal Trust Soda Socialist Student of Manipur Sinana Ban Blockade na Mahiru Singh na Piba Saiting Haibusida Category Anitona Layekpa Sangdam Nakre Ban Blockade ka Saiting Asi Miyam da Kanganaba Painting Competition Asi Pangchokpani Haina Union Gi Information and Publicity Secretary Tanuranjan na Fongdurakle Setting singasi asuki mati angak pomo ondani aduga tungi yumbiren ora kadoriba mahiro sing da piriba setting asi chu atauba setting amani haibasi asingulaba painting competition sigi nungyeba wakalon ama ohali haiba painting competition sina takli badi koigi ban blockade asi amadi lamdu naista ban blockade tori basi phatte haba myam punama bipung kodimuna khangai adubu karigumba matamda Hiram Amada Habadi Matang Chadana Karigumba Todu Masa Amaz Kisu Hekta Pudakana Tragana Matamama Hekada Ban Blocket Toslaptuna Miam the Piriba Setengasi Asukimatic Kamtengna Awaba Pi Habasi Tungi Horoliba Myro Singda Kangnaba Amadi Kunasta Ladyba Mipun Kulima Kangnaba Asungo Painting Competition Si Sinjaduna Pausian Amo in the Sinjavana MLA Dingo Amadi Ngangom Niki Aniki Watoki Matanga Ngasi Ima Kondongan Bisamenda Mipam Pangto Tuna Waripia Lokre Warip Sing Adudi Niki Gi Asuma Wayal Pangdri Pava Kongjang Sangsinba JSM Semba FIR Gamari Lainana Lokat Pam Topo Tabak Sing Lokat Hanba Haiwa Warip Sing Lokre Tanil Amadi Tamai United Club na Sinuna Pangtokiba Mipam Aduda Miwe Kana Sarup Yaki Kongpal Kongkham Lekai Women's Development Committee na Sinuna Din Dayal Bistarak Yojna gi Thoram ngasi Eka Trend Community Hall da Pangthokre Handak Ikhang Khangaudana Mayang Haina Khangnaba Kanglup ki Sanabi Thoram Amabu Lenga ki Loisang Kudimakta Pangthonaba Yatang Tauthrakpa Silamda Masigi Furup ki Kangkul Muthatnaba Thangjilakpa Kongthang Ama Oigini Haina Protection and Preservation Committee Manipuna Thadorappa Cherol Amana Haidi Asigumba Yatang Asi Laiti Haina Manipurgi CM Yauna Sengdorapsu Social Media da Chengnare Manipurgi Mari Lainaba Authority na Sengdokpham Thoi Haidi Asigumba Tangkak Asida Manipur Miyam na Punna Leminasi Haina Appeal Torakle How's amuka natin na break amatang lominasi. Sky Hospital Gate Chief Cardiologist Dr. L. Siang Kishore Gilusing Makhada, Heart Operation Lising Tara mga gimatak pangkok raba, World Class Heart Transplant Surgeon Dr. Azoy Kol na Sky Hospital da Open Heart Surgery, Bypass Surgery amasung Makal Makhagi Heart Operation pangkok saragani. Angang gidi OTM sung hospital charge free oigani. Loina na Dr. Azoy Kol gi Heart Surgical OPD gi kudong chabal jagani. Ako pa marul gidamag reception gatanabi. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road.
a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for class 11 science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged. Hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Amuka na break itungda makataba pausing pizari. Laikhidraba hanigase Minister Yamaso Saizana lising masama pan humdra mapandagi August ki tang tarukta meter mayak kunga mathoi Australia pahana laukthok ki ba namitpu mayak lepa namit haina milal na sinranga se milal gi office ta tharam pangthokre milal gi lising pural babustan yauna thomi kana laikhidraba Yamaso Saiza gi photo da lai sukatuna amadi minute ama tumin leptuna ikai kumna bu utke Mahakuma lusing masi atang misakni haina milal gi advisor naudaren komana phongdokhi 2005 की नंबर 6 की 1 2 तो मतलब हना गांधी की भी बहुत तंबा होई सिनी अब माइन तो ना हाई बसिंग से लाखी अपन काबो में दे बोले नहीं नहीं पुसी काबो नंबर yang masogong ba thongna pa ba mai ma chau de hong chau chau ni ro mai ma sai kat pe khang thongna le ni abi rena apa yang masa ne ede Manipur de lai ba school mayam ing do cha ma yang che mo sin no de kan thot ni abi gum ba thongna pa ba tong ngam ba se apa yi ikai na ba yang ma su sa se masi po ba gi apa masi mahi yang ne ha be sa ga ma ta su sin Isau na sawal laba lilong kendra gi mafam traga nitoi da relief camp hangdok tuna leiba miwai sahum hen bada Manipuri Muslim leader na mamang da sana thana problem kaya yenthokraba matung da ngasi so amukhana ani subatangka ki woina wangwei kendra gi manungsa na leiba paubi tek ta leiba awa ana tarba miu singda sana thana problem sing mateng pangkre Health Director के मिया मखादा CMO Bisnupura में Community Health Center Nambolna Development and Protection United Volunteer Organization अमसुंग Educational and Development Club Nambol मखा लेकाई का कुछ मदना इसिंग इसाव न अवाब नंगलबा कोंखाम अवांग लेकाई नंबोल अवांग लेकाई अमदी मखा लेकाई की ओइबा लेमलाई में केम अमा पांगठोकरे फोइजिंग सिंगनिंग जुबेनाइल क्लब के संगन रसो लेमलाई में केम पांगठोकरे Manipur Creative Sakul Dilalen Health Services ki makada Nur Hospital and Research Institute amasung all Manipur Muslim Doctors and Medical Student Association ka kusam naduna scholar sige mahiru singi oiba sahi gi medical checkup ama scholar sida pangthokre Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na sinuna mai paklaba entrepreneur sing unabagi tharam ama Hotel Grande da pangthokre tharam adu da Works Minister TS Beswajit Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation ke Chairman S Rajan BJP Manipur Pradesh ke Vice President S Premananda Yuva Morcha ke State President P Somorji Saruk yakhi Headquarter IGAR South Kimiya Makada Kungnipan Suba Sector ki Kuntramapan Suba Assam Rifle na Sina Kaksing amasung Sapi Karong Subdivision ki Makada Reva Assam Rifles ex serviceman amasung Mapur Reva Ekidrabas Singki Pension Adalat Pangthokre Thatra mangati kun mga pawba tolo pidana lakwadegi August kitang amadegi khongjang sangsin lakiba Manipur da leiba DRDA gi employees sing makata na khongjang sangsin kigani hari Manipur Fest ta pangchopa pawgi mifam amada coordinating committee DRDA employees Manipur gi spokesperson Mutum Okendrona Manipur da leiba DRDA gi staff sing oiba coordinating body ama ngasi semaga loinana hanba leitana khongjang sangsin bagi firep lawbuni haike Chawrakna haitare DRDA Manipur da leiba DRDA singsi सरकार तोलोब पीबीदना लेबा अदुना तोलोब सिंग असि एकोइदा तोलोब से याउदना एकोइ थबक काब ngमक्तबनिना एकोइ सरकार दा एकोइना मोमेंटम थादना अमसुंग सरकार दा अपील तौजग्रबनी अदु ngasi फावबा थबकता अमसुंग अकोगी लाइरिबा तोलोब की पेंडिंग सिंग पीबी दबदगी अगस्त की तांग अमदगी हौना एकोगी दियादे ऑफिसिंग लॉक आउट अमसुंग सेसवाक स्ट्राइक सिंग बिसिंग सथरगलिबा असि एकोई मखाताना चथजगीगनी खाबम बमदिया दगी कोकटुक तो ओंबी बेदबदी कोबी मौ अमा सिंगनिंगाई ओइबा मवंग द लाइखिदबा अदुदा सेनलम गनि हाइबा मियो सिंग अथुबा मतन पुथोक्तुना अकन बचराक पियो हाइना लाइखिद्रबिगी माबुंग लाइफस्टम प्रेमजिना ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pamu sing unabada phongdokre मासी
ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯁꯨ ꯇꯣꯁꯇꯔꯁꯨ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩ ꯀꯦꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕ Amaronda Thanipan Naupurabi Thaunazam Ombi Sumila Elias Isalgi Misigi Matang da Asumba Asema Putoktuna Maraleba Miyoi Ahak Pacharak Piu Haina Misia Sigi Matang Senkva JS in Ngasi Manipur Press Club Tapang Chopa Pamusing Unabada Fongdokre. Icha Sibo Yauna Hatlagi and Kalebo Kanje Magi family Degi Magi Nupam Mayum Degi Magi Manampuno Vay Makubono Vay Manamano Vay Mam Sigi Manung Degi Kanamo Makarana some me Krana Monda torture to be what people need. She won't am the Kang Mamatadana, Masamatanda, a koi, Sizabni, Haina Lorugasu, a queen of Palmy, talk live talk dogasida, a chumba, aranba, cutting Makado, Levak Miam Gimwanga, saying the Kangjing by Hibetare, Madugi Dangtaning, a say, koi press club, press media, it's in house. Mapung Paraba Aran Kubam Haina Mington Drama Mangasi MDU Hall Udkre, Sajinga Labor DL Repertory Theatre and Sinba Pangtopa Drama Sig Director Na Kogen Droni. None district to pull the Japanese encephalitis positive Obamio Ama like Nariba Asi Yanglaga Kang Sandok Palena Asimakatana Sandorokana, but district of Sigima from Sing the Akama section Tarang locally. Mariputaluk Suba Battalion CRPF Ki Amasung C campaign ge personal singna post commander Manis Kumar ge miya makada none bazar none part 3 amasung 4 ge mafam singda paksana phoging tokre. Green Revolutionary Campaign Committee Kumbi Kendra Sindhu Kendra Sigi Manung Sanma Saiton Bazar Dangasi Saiton Gram Pansaki Oina Uzara Kaya Thakre Thoramadu the MLAS Bira na Hogdoki Thoramadu the Saiton Kokta Gram Pansaki Jilla Parisad Member MD Borot Amadi Ward Member M Ibom Sayauna Club Kimu Kya Saruk Yaki Malem gi Oina Holak de Bainga Sagi Piba Masi Kanna Batabasi Paket Pani Haina S Bira na Haiki She had a Viatre. Who Yogdragadi Koish Homaja Shida, Malay Masha Koish. BJP Bisnupur District Executive Committee Gimifam among us is Sendra Tourist Resort Ki Lokta Conference Hall Pang Chokre. Thoramadu the Moran Kendrigi MLA P. Saras Sendra, BJP Hanagi President Yes Sau Yauna, BJP Lusimu Kazusaru Yaki, Committee Mifam Tongan Tongan Warip Anisu Loki. Ngasi yupu mengarom taba matamda Thawal Commando amadi Anis Suba Yarga Kambuna Korom Ratan Kovalori Mamaya Leka digi KSP Noyon Group Kemi Ama Masage Mayum digi Fare Hari Amuramda Thawal Commando na Pripak Progi Yumlembam Ningol Waikom Ranjana Kovi Sugunu Turel Wangma Thong Makadigi Nupi Amasu Fare Hari Hausi Maraktan Thabaki Paulo Visi Hauzik Tabaki Pau Pizari. Assam Rifle da Sports Quota Makada Nupan General Duty Gi Long Nava April Gustin Kori. Masana Singadudi Archery, Boxing, Equestrian, Football, Judo, Karate Judo, Amasung Taekwondo, Masaga Saitlaga Nipan, the Gikungo Hundo Fabu the Labor, Metric Pass Torba Singna applied to Yagani, International Competition, National Inter-University Tournament, National Sports Games, Singda Saruk Yarakpa Wagadavani, Application Person Bigi Aroba Matam, September Mari Fabu Wagani. Manipur Public Service Commissioner Government College Ki Principal Singh IPR Ki Public Lesson Officer District Information Officer Amasung Assistant Publicity Officer Directorate of Ayush Ki Manipur Health Services Grade 4 Ki Pham Singh Laungnaba Candidate Singh Dagi online application Kauri Registration Tobagi Aroba Matam Government Principal Singh Natha Sikitang Taraga Manga Faguni AIMS Delhi Nursing Officer Group Bigi Postkara Logodori Masaga Sai Kuntra Fabagi Manung Daleba BFC Pastor Ba Muse Singna August Kitang Taraga Mari Fabagi Manung Dadrakas Harakpa Yagani Hairi Manipur State Legal Services Authority Gig Accountant Ama LDC Computer Operator Ani Driver Ani Amadi Pion Ani Logodori Masaga Sai Taraga Nipandi Kuntra Manga Fabagi Manung Daleba Muse Singna Drakas Harakpa Yagani Drakas Pisan Bigi Aroi Matam August Kitang Taraga Mari Faguni Matakit Pau Sing Asigi Akuba Marol Bauprada Leva Job Center Degi Kangba Yagani.
हौजी मखातना अतोबा पाव खरग अमुक पिजरी खोरोम हाइट्रे पोपीगी अरोइबा सरुक्त लेबा सिंगलक हाइना खंगनबा सिंग अनिगी कारक्टर चलिबा लंबी असि सेम्बा हौरमलगा लोइसिंदना लेबा असना मियामदा साउन कुदोंग सादबा मायुक नहले तांग कुन फाबुगी मनुंगदा लंबी असि सेम्बिद्रबदि खोंजंग संगसलगनी हाइना यूथ डेवलपमेंट कमिटी खोरोमना थादोपो चेरोल अमरा खंगलकले कोकी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना हेंगलेब की अवा अना तारब सिंगदा सेंग अमसुंग अलू मतिंग पीखरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी सब डिवीजन असि यौबगे लंबी फत्रिबा असि अथुब मतमदा सेम्बिनबा कॉर्पोरेशन असि के सेक्रेटरी पाउलेन कोमना अपील तौरे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मणिपुर की इशू असि की मतंगदा मणिपुर के गवर्नर ना खुद थिंगजिनबिनबा असुम अमसुंग यूनिवर्सिटी असि की स्टूडेंट यूनियन ना तक्सिनख्रे हौजी मखाता नंगासि की सानबगे पाउलो बिसी हाउसिंग असगी सानबगी पाउ पिजरी हंदक CAU इरोसेमदा पांगथोकिबा अहानबा स्टेट लेवल फिटनेस चैंपियनशिप पर्सन विथ फिजिकली चैलेंज कैटेगरी दा गोल्ड मेडल लौरख्रबा सुगुनुदगी खाइडेम सुरजित कुमार एलाइस अमुचोबो रेडियो लिसनर्स गिल मणिपुरना असम खुदो पपिदना पुनिंग थवतख्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोबा थरमदुदा गिल्स के मरु बमिया केल सरुक याखी गोल्ड मेडल फंगलख्रबा सुरजित कुमार ना महाकी अवा नुंगाइगी मतंगदा वाफम कया फंगदोखी जिरीबामी कालीमाई मानतक सथरी बत्रातुक सुब इतिलोतमा देवी मेमोरियल मिक्स कांग टूर्नामेंट की ngasi sanaki ba match ta saya team C soro ating bina NEC team B bo panjil trying to traga matwe da mighty ba pikre लाइनिंग तो सनामई कांग एसोसिएशन वांगोय न सिंदना वांगोय लोंगजम लेका कम्युनिटी हॉल दा कांग खुत्रागा हुमदोन सरुक यादुन सथरकी बतरुक सुबा लेट एल कुबेर सिंह मेमोरियल केंद्र वाइस लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की सानखिबा अरोइबा मैच ता वांगोय केंद्र कांगखु टीम ए ना नंबर केंद्र कांगखु पांजिल कुनग हमदोय तराग हमदोय द माइथिबा पिदुना विनर ओइख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन असि ग्राउंड सथरिबा केशव कुमार मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की सानखिबा मैच ता SWC वाइकोंगना अक्सा क्वाक्टाबो गोल अमसिनोदा माइथिबा पिख्रे महिला पतंजलि योगा समिति मणिपुर सिंधुना सर्टिफिकेट यंथोपा मदि समिति की अपुनमा मिफम अमन आरम थोंग द लेबा केशव सिंह मेमोरियल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोख्रे थौरमदुदा पतंजलि योगा समिति की स्टेट Pravari and Nilima Bharat Swabhiman Trust Manipur के Chief Patron Basudev Manipur Medical Council के Chairman Professor Dr. Sinam Rajendra Susaruk Yaki Imphal West District Football Association Sinana Awang Semai की SKYC Ground दा टीम निपान स्वरूप यादन सथरकिबा कुनगमरी सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फुटबॉल लीग की सानकिबा अरोबल लीग राउंड दा मैच के सानकिबा WC Langtabal na YSC Yaskul Bo Gold Mari ani da Maitiba Pikre ani suba mesi sanakibada Group Center CRPF Langzing amade thau thangwai ban goal ani sanaduna draw satkre Manipur Olympic Association के President Oramba Elamba Binoy Kumar na laikhidabada Manipur Basketball Association amade Laning to sanamai Kang Association na awawa phongdurakle Hauzi makhatan sanabagi pau boying to zamdigi phangbigane मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की एस थाजमांबी इम्फाल वेस्ट की रोहितना 53 सुबा डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन सिंगल्स मेन सिंगल्स की टाइटल लौख्रे नुपा नुपी टेबल टेनिस सानरोई 53 सरुक यादुना डेम कॉलेज कैंपस लेबा इंडोर स्टेडियम दा थासी की टांग अनिदगी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट ने सिंधुना चथरिबा 53 सुबा डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप ngasi loisinkhre loisinbagi thoramda Manipur Sarkar gi Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar District Table Tennis Association Imphal West ki President AK Bijoy amadi Rims Hospital gi Medical Superintendent Dr. C.S. Arun Kumar na thoram pusing oike satharikiba championship asigi ngasi sanakiba women singles ki final da Manipur Police Sports Club ki S Thajam Mambina Imphal West District ki M Bindia bu set Mariama
Taramatoi Mapal Nipal Taramatoi Taramatoi Taru Taramatoi Tared Amadi Tarahumdoi Taramatoi the Mighty Biduna Women Singles ki title Lokibani Men Singles ki Sanakiba Aroiba Mestana Impal West ki Ke Rohina District Asigi Y Subhasandrabu Set Marisino Taramatoi Mapal Taramatoi Tared Amadi Taranitoi Tarada Mighty Biduna Men Singles ki title Lokibani Amaromda Junior Boys Singles ki final da Impal West ki Ke Rohina Thawal District ki W Lantoi Babu Set Marisino Taramatoi Taramatoi Mapal Amadi Taramatoi Ahum da Mighty Biki Sub Junior Boys Singles ki final da Impal East ki Ice Samsung na Impal West ki Ice Rudibu Set Mariama Taranitoi Tara Taramatoi Manga Taramatoi Taru Nipal Taramatoi Amadi Taramatoi Tareta Mighty Biduna setting the set logo mana Manipur Fencing Association Sinduna Thasi Tang Mangadagi Unit Tarumdagi Nupa Madi Nupi Fencer Sohun Kuntramato in Saru Yaduna Chatariba Tarahum Shuba Governors Cup is the 11th fencing championship ki Nasi Pangtokiba Mini Boys Puelsa Upa Kiangwigi Ice Loyumba SWC Kongmangi S Hamas KISSC Kongmangi S Yuhenba Amadi Unit Asigi K Rikina Ahanba Nishuba Madi Ahum Suba Position Takre Mini Boys EP Masanagi Pangtokibada Misikol Kuraigi Z Zasobanta Upa Kiangwigi M Lamjingba Unit Asigi N Nelson Kumar Amadi YDC Toki A Thombana Ahanbani Shubamadi Ahum Supoisan Takre Men Sabergi Pangtokibada SWC Kongmangi N Solik Misikol Kuraigi N Arun Kumar Sai SCG TS Ajit Kumar Amadi Ola Kongbagi TS Manglembana Ahanbani Shubamadi Ahum Supoisan Taki Manipur Sarkar Amati Atai Mari Lenaba Singdagi Mateng Amata Yaudana Manipur Dagi International Taki Power Lifter Sanaroi Kea Putokraba All Manipur Power Lifting Association da Akhanaba Miyang Changbirabadi 2020 da Pangthokadoriba Olympic Games da Masana Asi Yawarbanina Manipur Dagi Power Lifter Kharadi Soidana Saru Yabangangani Haina All Manipur Power Lifting Association gi Team Courts Inauna Phongdorogli Wafam Basi Thasi ki Tang Taramari Dagi Taramapon Pawba Kerala gi Alpeda Pangthokadoriba Senior National Power Lifting Championship da Saru Yagadaba Sanaroi Amadi Team Official Singda Take Shoot Sing Yantopaki Thoramda Phongdokibani All Manipur Power Lifting Association gi Miyang Makhada Pangamba Body Building Training Center na Sinduna Kaisamthong Elambam Lekai Community Hall da Pangthokiba Thoramduda Pangamba Body Builder Training Center gi Legal Advisor N Sivadas All Manipur Power Lifting Association gi President N Kumar Amadi Association asigi General Secretary NG Thoibana Thorom Mapusing Oiki Team Coach Inauna Makhata Raduna Sok Lisingani Sumna Tarani Thoidagi Lisingani Sumna Taratri Pawbuda Association asina International Taki Sanaroi Kuntaret Hen Putokre Ngasi Pawbuda Mari Lenbasing na Miyang Chambidabasi Laibak Tibani Haiki Utopasa Music 2020 Olympic Yaga the Politing List Yaurabani Mastangasi Sarkar Yaku Karibumba Coin Habitat Mati Karuva Interest Salam Dida Hokaruma Mimi Chaka Satana Pasa Cairo Sito neither is at Maya Hoita Sarkar the Karumati on the Banki Sakar when hiding is Karuma Tabam Business Universe is for recognized game Tasina Olympic Association recognized game Olympic Yaga and Zika the labor games Karuma Topi of the Rijab was with the Rijab games game Sigi and the game credit Rijab from the Jowry Ado Sida Rijab from the Rijab from Sakar Pangthokadoriba Championship asida Sogli Singani Taramathoidagi Sogli Singi Sumna Taratu Phawgi International Thakda Pangthokiba Commonwealth Asian Bench Spreads Superdog Classic da Saru Yaduna gold amadi silver medal lorokraba KG Merphumari Mathaki Kanglukta Russia CI Sonia and Babita K Marcy Berian Amadi T Tiken Yauna Atai Power Lifter Sanari Kuntra Mari Amadi Official Marida Association Asigi Miwishina Trek Shoot Singasi Kusina Kibani TS Kunjarani and Susilana Nupigi Manager Amadi Team Coach Oigini KS Ningtem Amadi E Inauna Nupagi Manipur Team Manager Amadi Coach Oigini Tagasari Boyai Makata Nangasi Oikiva Ingasagi Pau Amok Lobisi Ngasigi Oikiba Ingasagi Pauda ICAR Lampel Party Prepapaugi Matungina Ngasigi Quite Hakiba Celsius degree Kunma Pondas Mekani Quite Ingba Celsius degree Kunitoidas Mictaret
Nungchita yaw ising minute kisang ayukta sa damar putara ni toy. Nungtilda sa damar putara oiki. Ngasigi nung suki pagisang 3.0 mm ni. Maruiba pau amukana. Helicopter service ki damak civil aviation lupa crore kungamanga kai thokle. Athuba matamda Manipur flying doctor lairagani haina Dr. Nazma Haptullah na phongdokre. IMC gari auction tawbada arama tawi haba wafam thigalagani maral leba yarom nabadi sab action logani haina mahut minister TI Syam Kumar na phongdokre. Amasung class 6 tamliba maheroi ama ozana phubada sokpani haiduna Guwahati da leba hospital amada laiken nakre haidi. Nasigidi ISTV na pizaba pau matang asla lojare miyang tabir ba mayam punam maktegi amuka hana kana nabuya thang lojare.